Kugeza uyu munsi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC/M23 bafite umukoro wo guhagarika intambara bitanyuze mu mbaraga za gisirikare. Aba babyemereye imbere ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Qatar ko bagiye kujya kumvikana ingingo zigomba gutuma bahagarika intambara burundu. Kuva ku munsi babyemeranije i Doha, buri ruhande muzihanganye ruri kurinda ibyo rufite kugeza ku itariki 18 y'ukwezi kwa munane 2025. Uwo n'umunsi ntarengwa bahawe wo kuba barangije gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Muri iyi mirongo ngenderwaho, ihuriro AFC/M23 na guverinoma ya Kongo Kinshasa bayishyizeho umukono nyuma y'iminsi 20 yo guverinoma yemeranije n'u Rwanda ko bagiye gukemura ikibazo cyabo mu mahoro. Ibyo bikaba ibibazo bibiri bisobekeranye bibera mu gace kamwe, kandi byombi biyobowe n'abantu bamwe, bakaba banabiganisha ku gisubizo kimwe cyitwa amahoro. Ibyo Leta ya Qatar nk'umuhuza muri iki kibazo nayo ibyumva uko mbivuze. Dr Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, ni nawe wari uhagarariye icyo gihugu ku munsi guverinoma ya Kongo Kinshasa nayo mu 23 biyemeje imirongo ngenderwaho yo gushaka igisubizo mu mahoro. Our efforts is very much complementary to the efforts that has been done by our colleagues and friends in the United States. Ibyo dukora cyuzuzanya n'ibyo bagenzi bacu bo muri Leta z'Ubumwe za Amerika bakoze. Intego yacu nimwe. Nyuma y'aho bakuru b'ibihugu bagiranye inama i Doha, twashyizeho inzira yo gushaka amahoro. Twahagaritse ibibazo byari hagati y'ibihugu byombi. Kubw'amahirwe, umufatanyabikorwa wacu ukomeye yatumye amasezerano y'i Washington ashyirwaho umukono. Nyuma y'ayo masezerano, twakomeje inzira ya Doha kugira ngo dukemure ibibazo by'imbere mu gihugu cya Kongo. Izi nzira zombi ziruzuzanya mu gushaka amahoro, iterambere n'uburumbuke bw'abatuye mu burasirazuba bwa Kongo. Prosperity for the people of Eastern DRC. Uko kuzuzanya bigaragara no mu nyandiko. Ingingo ya kabiri yo mu masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiwe Washington ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, ivuga ko abarwanyi bagomba gufashwa gushyira intwaro hasi, bamwe bakajya mu buzima busanzwe, abandi bagashyirwa mu nzego zishinzwe umutekano za Leta ya Kongo Kinshasa. Naho ingingo ya kane mu mirongo ngenderwaho, Leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC/M23 basinyiye i Doha, ivuga ko ubutegetsi bw'igihugu cyose bugomba kujya mu biganza bya guverinoma iyoboye igihugu. Ibyo ngo ni nabyo byatuma impande zombi ziganira. Kuri iyo ngingo abahanga muri politiki mpuzamahanga nabo bemera ko aya masezerano afite intego imwe. Icyakora bavuga ko iyi ntambwe itangiza urugendo rutoroshye. Dr Ismail Bukanani yigisha politiki mpuzamahanga muri kaminuza. Twavuganye ku murongo wa telefone. Abantu bari gushaka kusesengura amasezerano cyangwa amahame bakabigira nkaho byabaye, kandi tuzatungurwa no kubona benshi muri aya masezerano harimo batazakurikiza ibyemejwe mu mahame. Tubyitege, kuko ntabwo ugiye kumbwira ko M23 nisaba guverinoma Kinshasa kwegura ko akakanya guverinoma Kinshasa izabisaba izegura. Aho ngaho ni ikintu ngira ngo nsobanure ko aya masezerano afite ukuntu yuzuzanya, afite ukuntu ashobora gufashanya, tuve mu magambo tujye mu bikorwa. Ubu igisigaye rero amagambo yararangiye, ariko byose nkuko wabivugaga icyizere kirahari. Iradoha rero yagabanyije umujya imbaraga, yagabanyije intambara yari ihari, kabone niyo bakocorana kangahe kabiri. Ese umuti w'ikibazo uzaboneka? Nahangaha mvuga ngo Bwana David, abantu dutegereze turebe noneho ibikorwa bigiye gutandukana n'amagambo basinyiye muri Doha nibagiye gushyirwa mu bikorwa, kubera ko dufite gihamya zagiye zigaragaza ko harimo buguru intege no kunangira ku ruhande rumwe n'urundi. Kuri izo mpungenge z'abahanga muri politiki mpuzamahanga, Leta ya Qatar iremeza ko izakomeza kuyacungira hafi, kandi ngo bizeye ko azashyirwa mu bikorwa. فيما يتعلق بوضع آليات متابعة مفصلة نستطيع من خلالها. Igitandukanya aya masezerano n'andi yabanje nuko amahanga yitayeho cyane yifuza ko bishyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu tuzakomeza kuyakurikirana. Nyuma y'iki gikorwa hari byinshi tuzakomeza gukurikiranira hafi, kandi tuzabikomeza kugeza ku munsi impande zombi zizasinyana amasezerano. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo ziremeza ko zigiye gufatanya na Qatar mu gutegura amasezerano ya nyuma ashobora gushyirwaho umukono bitarenze ku itariki 18 y'ukwezi kwa munane 2025. Dr Masad Boulos ni umujyanama wa Perezida Donald Trump, akaba n'intumwa idasanzwe ye ku mugabane wa Afurika. ولكن هي مبنية على مبدأ الحوار ولا ومبنية على مبدأ. Birumvikana ko iyi mirongo ngenderwaho ari intambwe ibanza, ariko ni ingenzi cyane. Harimo ingingo z'ibanze ariko zishyize imbere inzira yo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro by'amahoro. Twizeye umusaruro w'iyi mikorere ya Qatar, kandi ubu tugiye guhita twicarana na bagenzi bacu ba Qatar dutegura amasezerano ya nyuma. Twizeye ko bizagerwaho vuba aha.
يلي تم عن إعلان مبادئه اليوم إن شاء الله خلال وقت قريب. leta ya Kongo Kinshasa n'ihuriro AFC mu 2023 bemeranije ko ibyo basinyiye imbere ya Qatar bagomba guhita babyubahiriza bitarenze ku itariki 29 y'ukwezi kwa karindwi 2025. Nyuma y'icyo gikorwa impande zombi zinasabwa kugirana ibiganiro bitarenze ku itariki 8 y'ukwezi kwa 8 2025. Ibyo baganiraho byose ngo bigomba kuba biri mu mujyi umwe n'amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyiye Washington ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Qatar inasaba leta ya Kongo Kinshasa na AFC mu 2023 kuba bemeranije ku ngingo zigomba kujya mu masezerano y'amahoro, ndetse ngo bitarenze ku itariki 18 y'ukwezi kwa 8 2025 ngo bagomba kuba banashyize umukono kuri ayo masezerano y'amahoro.